No te rangi nei, I whāriki mai ai te rōpū kākāriki I tā rātou kaupapa iki whenua. Me te aha ko te hunga ka Waimari he hunga ka rea no kia tino whakaarohia I roto I ngā kaupapa iki whenua a etahi atu rōpū. I aru tā tātou karere a Rāniara Harrison I ngā whakamarama. He ara tīkoki, he ara pāheke, ara, te ara tia. Will bring down costs for struggling students. It will get more people using their cars less, it will help our environment and it will help invest in our education. Koira te āhua I te rangi nei, I te whārikitanga mai e ngā kākāriki mō ngā waka kawe o te motu. Hei paenga, mō tātou katoa. The transport network isn't working. We have massive congestion up in Auckland. The answer is not new motorways, which is what the National Party is proposing. It is actually a big investment in public transport. Te āhua nei ko ngā whakaihu waka nui o roto I ēnei tauranga, ko ngā tauira Māori, whare wānanga. We can provide free off-peak public transport for students for 1 year, for all students for 1 year. In Tamaki Makaurau, many of the Māori students are still living at home with our whānau. This will help ease the costs, which are a big barrier to education. Hei tā Marama Davidson, ko ngā kākāriki kāri whakangāwari utu tāwhai mā ngā tauira, he rongo pai, kia tātou. It is a big barrier to their education. If we can help with these transport costs, we are investing in our students, we are investing in their education, and we are investing in our economy. Yeah, he pai. It's pretty expensive, but with that coming through, I'm all for the Green Party. You know, if I'm like running out of money, I'm like, oh, I don't really want to go to uni because I don't have enough money to go. Hei tā Davidson anō, ma te whakamāmā I ngā utu, ka māmā no hoki te oranga, hei te anamata, ki mua. For students, transport costs are the 4th highest cost, so removing this will help their education a big deal. Ko ai ka hua, ko ai ka tohu, tēnā pēr he treina tēnei e kawe nei ngā tauira ki te pai o Angitu. Rāniara Harrison, Te Karere.